بیناهای بلند آشیانه، مرکزهای تجارتی، بیمارخانه‌های زمانوی، مکتب‌ها با تجهیزات‌های زمانوی، باغچه‌های کودکانه، مرکزهای انکشاف بروقتی نطق کودک، راه‌ها، پل‌ها، باغ‌های صادراتی اینتنسیوی بنیاد گشته ایستاده‌اند. استقلال بالاترین و پرارزش‌ترین دستاورد دولت و ملت تاجدار تاجیک است. 34 سال مقدم مهمترین واقعه تاریخی سرنوشت ملت تاجیک به وجود آمد. از همان وقت تا به امروز این سنه مبارک برای ملت تاجیک عید مقدس محسوب می شود. این نعمت بزرگ برابری به دست آوردن نور و ضیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی، همفکری و همزیستی، آسایشتگی و ابدیت را به مردم بزرگ تاجیک و تاجیکستان عزیز آورده است. کارمندان پروکراتورای ناحیه فیض‌آباد در برابر قشر دیگر جامعه این جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان را با شکوه و شهامت خاصه پیشواز می‌گیریم. از طرف پروکراتورای ناحیه فیض‌آباد برای پیشواز این جشن یعنی استقلالیت دولتی نزد بینای پروکراتور را اسفالپوش نموده همزمان گل‌های آرایشی، درختان همیشه سبز و میوه دهنده شناندیم. اینچنین در سال جاری بینای ما از تعمیر کپیتالی برآورده شده همه اتاق‌های کاری کارمندان با کامپیوتر، میز و کرسی و دیگر تجهیزات تامین گردیده‌اند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یکچند بیناها و مؤسسات ساخته به استفاده داشتند. مثلا در دهه شیرمان ساخته بینای دو آشیانه مؤسسه تحصیلات میانه که از طرف صاحبکار ساخته به استفاده داده می شود به جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. در حدود جماعت دو سیمخانه ایلاوگی و 3.5 کیلومتر راهی اسفالپوش، یک پلی زیاده از 700 متر و دو میدانچه ورزشی تا جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده دهیم. شکرانه استقلالیت میکنیم که در جماعت دهاتی مهرآباد از مسافه 4 کیلومتر آب نوشاکی که از لابراتوری تشخیصی گذراندن برای مردم یگان ضرری وی ندارد با مردم تامین شد. مردم الکی از سال 2014 تا این جانب از این آب نوشاکی استفاده برده ایستادند. با دستگیری شبکه‌های برق جمهوری و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد امروز حسابکنک‌های برقی که در داخل خانه‌های استقامتی بود پورا داخل خانه‌ها بیرون برآورده شده و باز هم صفتناک به خدمت رسانی قوه برق یکی از مسائلی که امروز کم نمودن تلفات نیروی برق و باز هم زیاد پرداخت خدمت رسانی قوه برق که در آینده سهم و صفتناکی خدمت رسانی جمع‌آوری مبلغ پرداخت قوه برق را تامین می‌نماید. امروز ما با پورا آن حسابکنک‌های برق را بیرون از خانه‌های استقامتی برآوردیم و در آینده باز هم برای بهتر نمودن سمت و خدمت رسانی شاهی برق و تامینات آن ما در آینده نقشه‌های داریم که باز هم این کارهای با انجام نرسیده رو تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پورا به انجام رسانیم. وابسته به جلب سرمایه خارجی در ناحیه 4 لایحه سرمایه‌گذاری با مبلغ 19.5 میلیون سامانی عملی گردیده است که در این 5 سال اخیر باشد با وسعت دادن کارهای آبادانی سازندگی زیاده از 100 عدد لایحه‌های با مبلغ 14 میلیون دلار عملی گردانده شده است. اساساً این لایحه‌ها به سمت ساحه معارف، بهتر نمودن خدمت رسانی طبی و بهتر نمودن انفراستراکچور ناحیه روانه گردیده ایستاده است. لایحه خط آبی نوشاکی و کاریزی شهرک وشکر که از حساب بانک اروپایی و تجدید و رشد با مبلغ 8.7 میلیون دلار عملی گردیده ایستاده است که تطبیق کننده لایحه کارخانه واحد خواجگی منزل کمونالی ناحیه می باشد. تا این مدت مبلغ 5.5 میلیون دلار از خود کرده شده. را گرفته شدند. شماره عمومی آموزگاران 1716 نفر را تشکیل داده از این 1961 نفر زنان می باشند. از شماره عمومی آموزگاران با معلومات عالی 1139 نفر، عالی نوپورا 106 نفر، معلومات میانه مخصوص 811 نفر و معلومات میانه عمومی 316 نفر در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه فعالیت دارند. ҳама сола бунёд намудани муассисаҳои наву замонавӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ, мустаҳкам намудани базаи моддию техникӣ таълимгоҳҳо ва баланд бардоштани сифати таълиму тарбия тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд.
имрӯз дар ноҳия 69 адад муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла 47 адад муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 14 адад муассисаҳои таҳсилоти асосӣ, 7 адад муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва 1 адад гимназияи хусусӣ амал менамояд, ки дар онҳо зиёда аз 3131 нафар наврасонро ба таълиму тарбия фаро гирифтаанд. ноҳияи Файзобод зиёда аз 420 нафар кормандон кору фаъолият мекунанд, ки аз инҳо 60 нафар табибон, 370 нафар кормандои миёнаи тиб, 51 нафар фарошон ва зиёда аз 64 нафар кормандои техникӣ кору фаъолият мекунанд. дар кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Файзобод сохтораш аз 16 маркази саломатии ноҳия, 1 маркази саломатии ноҳиявӣ ва 29 бунгоҳи тиббӣ, 8 нуқтаи тиббӣ мутахассисҳо кору фаъолият мекунанд. зиёда аз 131222 нафар аҳолии ноҳия хизмати шабонарӯзии худро мерасонанд. дар маркази саломатии ноҳиявӣ мо таҷҳизотҳои наву замонавӣ мавҷуд аст, ки инҳо ба аҳолии ноҳия хизмати худро мерасонанд. аз қабили рентгени рақамӣ, ултрасадо, экгии замонавӣ, сабти барқии дил ва инчунин ташхисгоҳи лабораторӣ, таҷҳизотҳои ҷарроҳӣ, таҷҳизотҳои стоматологӣ, ҳама таҷҳизотҳои ҳозиразамони тиббӣ дар маркази саломатии ноҳия мавҷуд мебошад. дар нақша гирифтем 29 бунгоҳи тиббӣ аз таъмири косметикӣ нав барорем ва 2 бунгоҳи дурдасти минтақаро бо таъмири капиталӣ аллакай сохтумонҳо сар шуданд. мо дар назди вазорати тандурустиам ва мақомоти ҷояи ҳокимияти давлатиам мақсада гузоштем то охири моҳи май сохтумони 2 бунгоҳе ки рафта истодааст ба итмом мерасонем, ба истифода медиҳем ва дигар бунгоҳое ки аз таъмири капиталӣ то ҷашни 35-солагӣ аз таъмири рангу бори беруна, яъне таъмири косметикии биноҳо бароварда мешавад. аз нуқтаи назари таҳлилии рушд инфраструктураи тандурустӣ беҳтар гардидани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии тиббӣ мусоидат намуда нишон медиҳад, ки корхонаҳои саноатии дар ноҳия фаъолияткунанда 27 адад буда, дар ин корхонаҳо 16 номгӯи маҳсулотҳои саноатӣ истеҳсол ва коркар карда мешавад. имрӯз шумораи корхонаҳои саноатӣ аз 20 адад ба 27 адад расида, дар ин корхонаҳои саноатӣ 16 номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда мешавад ва бояд тазаккур дод, ки дар ин корхонаҳои саноатӣ имрӯзо 171 нафар кормандон ба шуғли доимӣ машғул буда ҳамарӯза ба истеҳсоли маҳсулотҳои саноатӣ машғул мебошанд. дар ноҳияи Файзобод аз шумораи 27 адад корхонаҳои саноатӣ ки фаъолият мекунанд, асосан ба истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, либоси мактабӣ, коркарди қумушағал, коркарди маҳсулоти ширӣ, истеҳсоли маҳсулоти нони қаннодӣ ва дигар намуди маҳсулоти саноатӣ машғул мебошанд, ки дар саҳми рушди солҳои саноат ки 2022-2024 солҳои рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардидааст, саҳми асосии худро мегузоранд. ва дар ин бобат дар оянда дар ноҳияи Файзобод инчунин 4 корхонаи саноатии дигар имрӯз мавриди истифодабарӣ дар ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дода мешавад. шукрона аз сиёсати пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мо дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон то фарорасии ин ҷашн дар ноҳия 4 корхонаи саноатии нав аллакай корҳои сохтумони онҳо ба идмом расида истодааст ва истифода медиҳем, ки дар ин корхонаи саноатӣ зиёда аз 40 нафар кормандон бо кори доимӣ таъмин карда мешаванд ва асосан ин корхонаи саноатӣ ба истеҳсол ва коркарди маҳсулоти ширӣ ва меваву сабзавот машғул мебошанд. аз тарафи корхонаи саноатии ноҳия вобаста аз шакли молиякатош бо назар дошти хизматрасонии тақсимоти нерӯи барқ ва оби нӯшокӣ дар соли 2026 дар маҷмӯъ 10 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол ва коркар карданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2.8 миллион сомонӣ ё ба андозаи 117.7% зиёд мебошад.
кишоварзони ноҳия дар се моҳаи аввали соли 2026 дар майдони 5270 гектар кишти зироатҳоро гузаронданд, ки аз он 106 гектар картошка, 216 гектар сабзавотҳо, 2257 гектар ғалладонагиҳо, 391 гектар зироатҳои техникӣ ва 36 гектар боғ, ки аз онҳо 2 гектар боғҳои интенсивӣ мебошад, бунёд намуданд. самди чорводорӣ яке аз самдҳои калидии соҳаи кишоварзӣ мебошад. дар се моҳаи аввали соли 2026 дар ноҳия чорвои калони шохдор 55113 сар, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4193 сар зиёд. гӯсфанду буз 133844 сар, ки нисбат ба соли гузашта 6206 сар зиёдтар. истиқлолият беҳтарин неъмат ва гаронтарин арзиш барои ҳар давлату миллат буда омили аслии рушду тараққӣ, заминасозии ҳузур дар арсаи ҷаҳонӣ ҷиҳати инкишоф ва ҳифзи манфиатҳои миллию давлатӣ ба шумор меравад. тоҷикистон давоми 35 соли истиқлолият дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ташаббусҳои ҷаҳонӣ ин шахсияти тавоно тавонист ҷойгоҳи шоистае дар арсаи байналмилалӣ барои худ касб намояд. ин миллатро таъмин намуд. Good.